IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Inbatad ni Mayor James Brian Alcid dito syudad Tilawaga ana ipaayan ti tulong pinansyala dagiti mangalap ana apektaran ti manarimaan a balikatan exercise. Kunana adda ti inted ti national government nga umabot iti 5,000,000 a pesos kas tulong karagiti na apektaran. Malagsit iti daytoy kitaon pa iti local government unit ti pondo tapno adday tinayon a maipaay kadakwada. Dito kami napagit imay di Secretary of Defense na talaga dito kami syempre it's a coordination with the national government nga dito coastal area Tilawa kung may dapag drillan ako dito kami natin maparitan suda kasi nga road national so may dala nagpakadan handa pa nga di mawat di permission kasi hindi talaga makontrol so dito po, the intent the national government kadakwadan, amin gijin naka-register po at tinakita kit more than 200 plus nga affected. So nang tedmet the national government, the amounting to 500,000 ka-DJ amin nga maapektaran. So tatan, kitain nilang no, dapat pondo iti city po nga mabalitimit nga ited nga tulong kadakwada, kadigiti days nga handa pa nagkalap po. So, dito yung handa pa nagkalap yung dual daw. So, May 4 and May 6 sa Tibagada, panamin ka pa nagbabangus tata. So, napektaran na po. Kitang dito no admitted ni City Government of Law. Kabayatan na, inayon ni Alcid ti balikatan exercises ket saan na kontrolado ti syudad. Rason na naipaay ti tulong tapno masupapakan dahiti aldaw asaan da na palubusan ang nagkalap iti baybaya. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.